Falafalai atu hane he tūlu tau wala tala tutupu ke lata ia mo ia whiawhinei. Whakamua, tō kamata huki e tau whānau hongfuru maua ke hongfuru maria mai tau tau he mataulu he mahina ha o ke tapa. Mo tau whianga ia e tau pāsese he mahina ha sepetema. Pihi ai whakamatalaanga he palemia mai he tau whiwhilianga he whonu ki pule he maama he ahu nei. Hane ia e stapa vihi me tau wala tala ia. Ke he whanoanga he tau i ki pule he māme hao nei ko whiwhili ai ki e mātutaki ni e tau hikianga mai he ua whahe tau pui ka male tau puipuianga ke le veke motu mai he ngā ngāo ko visi hongfulu mahiwa. Hanei e pale mea le lifu ko Dalton Tangelangi mo e tau whakailoanga ia. Whala tau whiwhilianga ia pungi ni nei kua tau se talianga ke huki mui pui e tau whanau ko tolu ne hongfulu mau e tau ke hongfulu malima. Hone hane whakatoa e runga hua mō lau tōru he motu ku Niusilani ke he mahani he tau whamūrianga ke he tau pepa. Sia mana ke whahoranga nei ke mtahiko he mahina. Ono atu ke māho ka o kioki mai tō whanau. Ke tau aonga he mtauru ke tapa. Wharu a whiwhilianga lalafi ki runga no whakamōri whoki. Tōna kai whai pāsese po ke he tangata ke o mai he marele he whahi tapu ka hau. Aho ono ia, kai tū maunga ia e marele ke hau, mo e tātu e wharu atau tōru ne kua mau ke watu ki kumilamatai, po ke wharu nia tawhi kau whakamanga whawa. Sipihia whoki ke he whahi tapu ki tua, mai ono whaalahi whoki ke marele tapu ki tua. E rata e mai whakaoranga ia. Hai ai whoki tau pui anga. Ne kua mumui mai whoki tua e whakaoranga ia. Tōna kai mai ke he tangata ne kua na kai huki pui ke ngangau nei ke whakata i o mai ke motu. Hai whoki e tōna noanga ke moua e toi e whakamūrianga ke he siwianga, wha e aho, tō hau arai ke he motu nei. Si hei whoki ni tō sianga, ke siwi whoki, ka tōre aho he mole, ka hoko mai. Mai ronga whoki tunga he whakese me whakamūri whoki e liu ke mutu hefo e numela pāsese, nei whakatāki o mai. Hefo mai le mo furu liu ke ua furu maono, tunga ni ne whakataka mai, he kamatanga. So le hai e tau seanga, ke he mahotono nei, ke rata ia mai ngā ngau nei. Ko ilo ai fōki mai he eke kāwho i Niusilani ko Dr. Colin Tukuitonga, ko e ua fulu ni e pasene he to tangata Niue ne no nofo i o kalana tāma ki Makaurau, kua katoatoa e tau huki pui. Pe he eke kāwho ko Tukuitonga, tali mai he kamata e tau whakaholoanga huki pui ha Niusilani, ko e tolu e awhi hiwe seo ono fuluma fitu e tau tangata Niue, kua maua e huki whakamua, mo e ue awhi whai seo ua fuluma tolu kua katoatoa e tau huki ua. Ko e hongfulu maua e awhi hivongfulu maono i te tangata Niue, ne no nofo ki o kalana tama ki Makaurau, kua lata ke maua e tau huki pui, ko lau tōlu ia kua hongfulu maua e tau ki lunga. Ko mena ia ne olea i ke kāwho ko Colin Tukuitonga ke te tangata Niue i Niusilani, mo Niue nei ke whakamawhanasia ke tau manga whawa, mo e tau kapisinga Niue ke motuna ko Niusilani, mua atu ki o kalana, ke watu ke maua e tau huki pui nei. I loa ai ke tau tonu mea tangata ha Niusilani he tau ua awhi hongofulu mawalu, ko e tōlungo fulu e awhi walu seo onofulu mawhitu te tangata Niue ne no nofo atu ai ki Niusilani. Mana ko fōki e lilifu palemia ke whakamawhana atu ke tau tangata Niue ne no nofo ai Niusilani ke watu ke maua e tau huki pui nei. Whakau e a tau tolu ka whaipurotu tunga Colin e lau matai, si manako lehi ke lau matai te tangata Niue. Na kei na Niue ni kai pe tu tangata Pasifika. Si tupe whakatose ka longona bia e takolalo e tau matanumela e tau trainanga Niue e tau tolu. Ni wata i ke moe na huki pui nei. Hai tonga i ne whakesa tu whoki au, kua tau whitu ai mai ke harangata
ka na kai mo e huki pui ke hoko mai ke mutu nei si manatu ke mai longa whakalaulahe lau tolu e whala tau whianga pui a ke mahu tonu nei kai whakamawhana ke whamarolo tunga ni he whakakese mai o mai puhala na kei guna tau se na lau tolu maha lau tolu kaha lau tolu da mga whaua ha lau tolu tau tangata motu kai mua atu ha lau tolu pui anga ia whuki ke he tau tangata motu nei. Ko whakakese tau manatu tupe he ki pule ko shareholder hei whakatuwhono ke pisinisi ko Telecom Niue ha ko whiwhilianga he takitaki ngā hua ko Brett Collier ke kumi ngā hua ke he mo whiwhilianga he matakau pule ngā hua ke eke ia mo ulu whakatonu lahi he whahinga hua infrastructure. Whakakese ai tau manatu he ki pule he tupe ko ia whoki ko ki pule he whahinga hua infrastructure ko lilifu ko Crosley tātui ke he whakaholoanga News of the Week hea o whalaile whahitapuka male. Tala hau hana tau tupe ha kua nā kai whaitangata kua talangi kia ia koe a mana kia takitaki he matakau Telecom ke kumi ngā hua kehe. Nā kai whai mātutakianga e Board of Directors ha Telecom kia ia, nā kai whai mātutakianga whoki e matakau pulinga hua ke he alau tōlua whiwhilianga ke e ke takitaki ha Telecom Niue mō ulu whakatonu lahi he whahinga hua infrastructure. Ilo ai koe kamata e tau tuhi ole ke he tau punga hua nei he mataulu he mahina Iuni, mo ka mata e tau interview he aho ua fitu he mahina Iulai. Liu interview whoki ke langa uaki e ulu whakatonu lahi he whahinga hua infrastructure he aho hongu fulu he mahina nei ao kuso. Ke he tau mga hosi nei, nā kai whaitangata ko whakailoa atua e ke hiki pule. Pe he hiki pule ko tātui, ko kisia ke he tau seanga nei, e tau puhalanga hua ko nā kai whilauaki mo e tau puhala ke whakakese mai loanga he tau tangata. Kua hiki whānu whoki e tau anga ke he tau puhalanga hua, ke he wha nei, mo nā kai mai longa e tau seanga ke whakatutala, mo whakailoa e tau mena nei, mua atu ke ia ko iki pule ko shareholder he matakau Telecom, ko ia whoki ko iki pule he whahinga hua infrastructure. Pehe e iki pule ko tātui, amana kia ia ke whai tau seanga e takitaki he matakau Telecom ko Brett Collier, ke whakakatoa e tau ngā hua hana ke he matakau Telecom ne kua tuhia ai ke he kontuleke hana. Ko whamoli ai me whakailoa ai he takitaki he tau vilianga, e tau ola ke he tau vilianga he tau tekiteki maanga, he tau maanga ko tamakautonga, liku, hikuta wake, tuapa, makefu mo alufito ke lau, ke he tau vilianga, ne whakahoko ai hea whlaile he whahita puka male. Hane e tau ola ko whamapopo ai me whakailoa he takitaki he tau vilianga, ko Darren Tohowaka mo hana hangai ko Richard Siatanga, ne whakailoa ai i Niue. Ke lata ia me manga ko tamakautonga ko kautu e tahi ngā fuau ko Sean Tukutama mo e whangfuma walu e tau vili. Ko le mungfuma ua e te tangata ne vili ke manga ko tamakautonga na kai whai vili ne mō. Ko Sean Pili Tukutama whangfuma walu e vili, Samson ne Lisi whangfuma 5, Lavea Manaki Poheke whangfuma tulu, ta whakatō hui punu paola whangfuma taha mo hikitungia Poheke tūrungfuma hiva. Ke lata me manga ko liku, kautu e matawhine ko Sifa Macmillan pulhetoa mo Sim Dominico taki ua fulmafitu e tau vili halaua toko ua. Whangfulma ua e te tangata he manga ko liku ne vili ai me nā kai whai vili ni mou. Ko Sifa Macmillan pulhetoa ua fulmafitu e vili, Simi Dominico ua fulmafitu, Sione Tasi pulhetoa ua fulmaono, Christian Baumale ua fulmawha, mo Newland tuli toa tama Baumale ua fulmatulu. Ke manga ko hikuta wake, toko ngufuma fitu dau tangata ni vili ai. Kautua e patufuatu whine ko Felicity pulhetoa, we ngufuma wha e tau vili hana, nā kai whai vili ni mou. Felicity pulhetoa ngufuma wha hana vili, Oliver e pipitulu ngufuma tolu, Elisha Talafasi ngufuma tolu, Anthony Kastohovaka ngufuma tolu, mo masini holo langa longa ngufuma ua. Ke lata mai maanga ko tuapa, kautua e matutane ko Sione Poka o Sione Tama, mo e tau vili hana koe whangfulma walu. Toko limang fulmaono e tangata ni vili ai ki tuapa ke he awhlaile, nā kai whai vili ni mou. Ko Sione Poka o Sione Tama whangfulma walu hana vili, Salamarina i ki tule whangfulma ono, Halafu Mokalei whangfulma ono, Kulupaha Tama i ki hele whangfulu, Priscilla Iloilo Mokalei tonungfulma walu. Toko tōnung whamatore te tangata he maanga ko makefu ne vili.
Kau tua e pat fuat whiwhine ko eni Judy to hawaka mo e ua whumalima e tau vili. Nā kai whai vili ni mō ke he maanga ko makifu. Ko eni Judy to hawaka ua whumalima hana vili e taina poihanga ua whumaua, Marcus Puletama ua whumataha, Charles to hawaka hang whumawalu, Mosione atali ke musea ki Lolani hang whumafitu. Ke maanga ko alufitu ke lau, mai he ono whumawha i te tangata ni vili ai, kau tu e matua taani ko e mani whakaus manawa lui, mo limang whumalima e tau vili, nā kai whai vili ko mō wai. Ko e mani haile whakaus manawa lui, limang whumalima hana vili, Margaret Sosikefu, whang whumawalu, Rubina Morrissey, whang fulu, EJ MP Junior Strickland, tōrungu whumafitu. Momokalita heka, tōrungu whumawha. Whakataulinga ia ni ke whiwhilianga he whakawhilianga Niue, hangau ia ke he ingoa he matuwhiwhine ko Carol Edwards, ke lata me te maanga he maanga ko alufitonga. Ko iloa ai he mahina nei e whiwhilianga he matakau WH Grove, ne tālanga ai e whalekoloa fuogi whanua kula ko Swanson Supermarket. Mo tau whalekoloa ko viko ai, ke whakafua atu e whalekoloa Swanson Supermarket. Ko tau whale koloa nei ha Swanson Supermarket mo tau poko pisinisi ne ha whangiai he tau uawhi hongo whulumawalu. Kumi atua BCN News kia John Heiss koe takitaki he matakau ke whahe tau kwa male kai naka e tali mai e tau melia. Ne langona mua e tau tāla hangawia ke pisinisi nei ko ki sia ai ke tau whakailoanga pisinisi ka salai he matakau Bailey's Real Estate Agency ha New Zealand he tau whahe tau kwa male. Tala haua i ki pule he tupe ko lilifu ko Crosley tātui, kua whai mangaho foki he iloa e do palana he matakau nei ko WH Grove ke sala pisinisi halau tulu i Niue. Iloa ai ko whitāni he whai pisinisi he tau atumotu Asia, ko whitā he whakakise manako ke whakatau e whalekoloa nei, kai kua whakaua e whakatuwhono ke whakafua atua ke he tau motu mamau pihia. Ko mena ia hane whai manamanatu kia e whakatuwhono mangaho nei, ke whai tau seanga ke whakatau taha wala he pisinisi nei, ki lalo hifu he tau tupe maua mai he whale tupe asi haki he motu. Toko mwhumawha e tau whanau whakaako ko whakausia i e tau kamatamata whakahiku, halau tūlu ke tau whakaakoanga MPA he aonga pulotu, he Pasifika Tonga USP he awhalaili kwa Mali. Mo e toko ono e tau whanau ko moa i e tau skolasipi, he whakatuwhono o se tālia ko kamata whakaako e ke aonga pulotu USB i Paliasi. Amana ke tau whanau whakaako MPA ke kau whakalataha mai whaanga fulu foki e tau whanau ko whakaako ai ke haonga pulotu USB i Paliasi ke moa ai e tau whakamailonga pulotu halau tūlu he mahina hao ke topa. I loa ai ko whasiwhasi ai he whakatuwhono ua fulu e awhita la ke lata mai tau whakaholoanga ni. Koe la i e toko longa pihia e tau whanau Niue ke moa e tau whakamailonga pulotu mai he haonga pulotu he Pasifika Tonga tali mai he limang fulmatoro e tau he aonga pulotu nei. Ko lahi fōki tonga hua he ulu whakatono he aonga ko Sione Lolisio ke langmatai e tau whanau skolasipi he Australia ke matutaki me kamate e tau whakakoanga halau tūru ki Paliasi ato mai ki ai ke uatu ke he tau aonga i fisi mo Vanuatu he tau mga hui mua. Tokolonga e tau holonga tupu mai ha kupu whineone ko tolo atu ke he taha whaianga hau ke whakamanatu e taha seo tau he aonga ko tua sea, ne whakahoko ai he apawaki he awhaiumu kwa Mali. Tali mai he aho tapu he whahi tapu kwa Mali ne kamata e tau whiawhia, mo i tau whakaholoanga he maanga ko ha kupu atua ki whakamanatu e tuanga, he tahi seo i tau he aonga ko tua sea. Ka koe aho whaiumu e aho pawaki, ki e whakalataha atu ai tau iki e motu tau wina, whine mai tamaha whineone ke kau whakalataha ki tau whaianga hau mahuinga nei he maanga. Ka mata e aonga tua sea he tau tahe awhi seo ua fulu, mo i tua ai e tahe seo tau he tau kwa Mali, ka koe nā kai whakahoko e tau whiawhia ha koe ngā ngau ko visi. Whakamatala ai he e ke pule kua kioki mai he katofa ko Michael Jackson e tau seanga he tau maka ni hawhangia e ke aho. A mamana ki tau toru ke bebeu ai, tau lapa maka nei, koe ua la, koe matapatu, koe taha e seu tau, he pakatua e aonga nei. Taha hiwa ua puru, ke he ua puru.
Ko la pamaka ke uaki. Haka mga ahon na tausia e pare aonga nei ke uaki. Nā kai la pai ako tuku aki. Hanei whalua tau whamatalanga mo i tau whiawhia he ahoha tuasea. Tunga he ulu whaiaonga whakahiku tō pā e aonga he tau tahe awhi hiwe seo walung whumavalu. Koe matuwhi whine ko Makelina Follow. Pō, koe taha whaiaonga he aonga nei. Ne hoko atu hākua whakaako he post-primary ki Halamahama. Si kai whakamoa, ne moe au e makauri nei. Koe whakamailonga hāku, he kautū he hanga ono, class 6. Si moe au e makauri nei, kai moe he tamataane tuki ko la vili, tau lilo ia. Aia, koe hākua hoa ia, ka pokuhia ni hākua, puhia tau masakelea ku moa. Ka koe hau au i New Zealand, ko se osi te maui he makauri ha, ai te loko hako, ko uta ke tau vere. Si whakaue ni au ko moa, ke whakamoria ki hākua whakamatalanga he mami ha ane. Ai whai whakamatalanga loa au, ke whakaue ni ki mo he atua, mo i whakamoria atu, wau ta hawha iaonga he, he aonga nei, si lako matai whoki ke he hua he uwha iaonga. Hakua ai whai ka hakua kukua. Lala fi hefo matoro he tose puke rangata, tose puke tam, he aonga. Tuku a te whakaue ki mui atua ke he ririfu nei ko tuku mai ai. Ke lata ia mui tuanga he aonga bailahi ke waki. Bailahi fōu. Koe aonga Tuasea Theological College ia. Ka matai he tau tahe awhe hiwa seo mo hiwa ngufuru mataha. Koe Presidente he ke Niue ke tau mga huia, koe matua ko iki toi langi. Ko ia e ako ne kamata e mta whakau nei, koe ako he maanga ririfu nei ko pahetongia whaitala. Kamata ai he mahina iuni, tau tahe awhe hiwa ngufuru mataha. Si manatu ai he mga nei, haia e taha whekau mahuinga ne tua ai ke he aonga nei, aonga Tuasea. Hakou ni taha tama aonga whakahiku, he te fufuta whakahiku ne whanau ki aonga nei a Tuasea ke tau taha awhi hiwi seo volvol. Ko e lime tau hako ia ke mga huia si nakai manatulahi au ke whalua mena. Kai koe tō mena ni makilakila hako mana taonga ke mta mena manatau ki ai koe whaianga hako ke mga hona koe matuwhini ko sāpina whakanaiki. Mo e manatu au whoki na whahaki mai tumo ki haonga hako mena leweki he toma tupuna hako au ko halepoe mo nena ewi. Si mas tumo ke hake ke kalongona au e long ka tāpo i hake mai tumo au ki. Se i whawhaila lo tolu ki au whatak tumo au ki pere, si whali hifu mi au ki kaina. Ka koe mga hane whanau ki haonga, manatu au ke mga hauia, manatu lahi au e inu sanga wai ke lata me tau nifo. Mai si tu mau ni ke inu tau sanga wai ke lata me tau nifo koe krea hai e sanga wai ia, ai loko whaka inu whewhe mo inu whewhe matolu, kai pehe ka ke inu ke mitaki tau nifo. Su ke waha koe ia ni moe o tu sanga wai nifo ia. Mai si tu mau ke kane tau nifo to mawhewehe ke o ke tau kaina. Ka tahana ngahua lahi whoki ni manatau ke mga hala ia, ne maeke ai e aonga ke kaua loa ke tau sei taha umupunga me matutupuna me matua he mahal nako punapa veseanga. Si tau se matolu ke halatai ni hifki tuia, si tau se tonu matolu ke mahane ke valaia ne tue e pou ke alata e pou telecom. Si manatau koe whau umupunga, ai manatau koe hane tau se ai se i manatau koe whewhe. Kai manatu lahi au ke wānei, o nalata tōnu ke whai whakamauanga po ke whai ata ke poki, ke kisia e tau whanau. He aila liu whoki au ke manatu whoki ko whai matakau na kai ko tau se ke he ngahua ia.
pēna ha te tūlu tau wala tala te tupu ke lata ia mo i awhiawhi nei, lona wha me munui nei pō, to liu ke whileweia ke whahe tapu ka hau.